Ćao, ja sam Johnny, sasvim digitalno, a vi gledate emisiju, odnosno jednu od emisija u programu hibridnom programu kako ostvariti svoj pasivni prihod. Moja današnja gošća gošća iz parka, pošto smo pobegli ja bar napolje, ona još sačekala zbog mene, je Danijela Ostojić, klinički psiholog, koju sam ja upoznao pre par godina i koja je prošla jedan put heroja po meni i jednu veliku transformaciju iz onoga gde je bila u ono što je sada. Naravno, svi se menjamo, ali eto, hvala ti što ćeš da podeliš danas priču sa nama i zahvalan sam što smo se inače upoznali. Lepa stvar ovih mreža je stvarno da možete da upoznate razne ljude iz raznih delova naše, da kažem, bivše zemlje i velike one kad je bila, ali i širom sveta. Tako da, eto, mi smo iskoristili da se upoznamo i dalje proširimo saradnju i druženje. Tako da će Danijela danas sa nama da podeli njeno iskustvo i njenu transformaciju kroz ovaj digitalni svet, kroz primjenu e-booka, tako čisto da vidite koliko nešto može da se uradi i dokle može da se stigne uz ozbiljnu, naravno, i posvećenost i volju i želju. Hvala ti, Danijela, što si danas sa nama i dobrodošla. Hvala ti, Johnny, sasvim digitalno. Ja bi umrla, a saznala tvoje ime pravo ne bih, da se nismo upoznali zvanično u Beogradu. Tako da nekako ja sam te i upoznala kroz sasvim digitalno, ove naše društvene mreže, prvenstveno Instagram, i takođe sam zahvalna, naravno, što sam te tada srela. I evo, naravno da sam tu da podijelim svoje iskustvo i da pomognem svim ljudima koji su bili na mom putu stvaranja bilo čega i da nikada ne zaboravim gdje sam bila, gdje sam sada i da ne zaboravim određene ljude u mom životu koji su mi pomogli da ja dođem do ovde, jer kao što je poznato, mi ne možemo sami kroz život. Uvijek se tu nađe neko ko nas pogura, ko nam malo zasmeta, pa nas opet pogura, pa opet neko zasmeta i sve tako ide ta hijerarhija života, što je potpuno prirodno i normalno. Tako da, evo, hvala ti, Nikola, hvala ti što si me pozvao da budem tvoj gost i da podijelimo nekoliko simpatičnih stvari i korisnih, vjerujem, koje će drugi ljudi moći iskoristiti za neki svoj progres, svoj rad, svoj napredak i tako dalje. Dobro, moje prvo pitanje na ovom intervju, pošto sad ja zvanični voditelj, je kako si? Pošto vidim da to nikog ne pita više, ali je to... Kako sam? To si me pitao. Mislim, evo sad kad me pitaš kako sam, sada mogu da ti kažem da sam dobro. Nekako sam donijela svjesnu odluku i namjeru da preko ljeta ja ne radim. Šta to znači? Eto, život mi dao takvu privilegiju ili sam ja sama napravila takvu privilegiju, može svako da tumači kako hoće. Ali ja praktično od prošle godine, dakle, ne radim aktivno individualne sesije od juna do septembra. Taj prostor sam ostavila sebi za jedan mentalni reset i odmor i jednu rehabilitaciju, zato što je rad psihologa, psihoterapeuta izuzetno naporan, težak i tako dalje. A od kako sam krenula da radim online sa cijelim svijetom, onda se naravno broj klijenata povećao puta 10 i onda sam morala usput da učim neke stvari, kako postaviti granice, kako postaviti selekciju klijenata, šta tu raditi i tako dalje. Tako da evo, ja sam ovo ljeto zaista odmarala u tom smislu, a u drugom smislu sam nekako skupljala tu svoju kreativnu energiju u organizaciji nekih stvari koje će doći preko jeseni, I eto, radim na 3 velika svoja projekta trenutno sada i srećna sam zbog toga. Tako da mogu da ti kažem da sam dobro, srećna sam, zadovoljna sam gdje se trenutno nalazim, a gdje sam nekada bila. I mogu da ti kažem da aktivno vježbam da ostanem u jednoj zahvalnosti ovoga gdje jesam sada, da se slučajno, kako bih ti rekla, ne povinujem ljudskim nagonima i da zaboravim koliko mi je trebalo da dođem do ovog nivoa, tako da eto, zvanično dobro sam, hvala ti.
Super. Dobro, reci mi kako bi krenuli da ispričamo ljudima priču, kako smo se ti i ja upoznali, dokle, kako je počela u stvari naša saradnja, eto da kažem, i gde si ti bila tada i gde sam ja bio tada i da se osvrnemo malo, znači kako smo se upoznali, kako smo počeli i odakle ti uopšte ideja da... Hoćeš da ja pričam. Da, pa ovo intervju sa tom. I odakle ti ideja uopšte da kreneš sa tvojim e-bookom. To ćemo kao drugo. Da, sad ne mogu da se sjetim, ali ja mislim da sam negdje te ja pronašla na Instagramu kao sasvim digitalno. Tada si ti već bio neka faca na Instagramu za mene. Jer to je bila neka faza života kada sam ja napuštala svoj stalni državni posao u bolnici, u domu zdravlja, u tom zdravstvenom sektoru gdje sam radila 10 godina. Tada se desila i korona. I eto u to nekako najluđe vrijeme svih nas koji smo živjeli tu pandemiju, ja donesem tu strašnu ludačku odluku da napustim to sigurno tlo i tu sigurnu platu, i krenem u nekom pravcu rizika. Sada kad posmatram stvari nisam normalna bila, ali to valjda od nekog čovjek dobije tu hrabrost nestvarnu. I onda sam ja imala ideju, obzirom da se desila korona, hajde da vidim kako bih mogla da uspostavim konekciju sa cijelim svijetom, da nisam orijentisana samo na terapijski proces ovdje, pri tome je bilo sve zatvoreno, tako da klijenti nisu mogli ni da dolaze i tako sam se ja prebacila na taj digitalni svijet. I naravno o Instagramu nisam imala blage veze, uopšte u tom digitalnom kontekstu sam obrazovana, basic level, moj utisak neki, bila, sad sam već naučila. I onda sam tačkala, tražila gdje mogu šta da kupim, neki kurs, neki seminar, nešto, nekoga ko će me uputiti u osnove nekog Instagram svijeta i kako to sve funkcioniše, jer sam imala ideju da se počnem baviti, tim poslom ozbiljnije, tako da kažem. U stvari da mi to bude neka platforma na kojoj ću ja moći da prezentujem sebe, svoje znanje, svoju struku i da na taj način nekako dođem do klijenata koji bi bili moji klijenti. I onda sam taj neki algoritam te je doveo meni, i onda sam pronašla sasvim digitalno, kontaktirao te, vidjela sam da imaš e-book kako voditi Instagram, više ne znam ni kako se zove. Uspješno voditi Instagram, dobro. Da, tako nekako. I rekao, to je to, sigurno to meni treba, i tako je i bilo. I kupila sam ga i krenula sam to malo da čačkam, čitam i tako. I tu sam se stvarno upoznala sa nekim osnovama, a pri tome ja blage veze nisam imala o tome, ni šta je algoritam, ni šta znači sačuvati post, ni podijeliti post, prosto ništa. I stvarno, kako ti kažem, taj tvoj e-book me uveo u taj svijet i kasnije se sve dešavalo nekako spontano i ništa proračunato, samo išlo od sebe, ali sam naučila osnove, kako da ja uopšte budem prisutna na tim mrežama, šta bi mogla da uradim, šta se inače radi i tako dalje. I eto, imala sam neke interesantne ideje, tada pogrešne po meni, pošto nisam znala ništa o tom svijetu, onda sam razmišljala, sigurno je broj pratilaca to nešto što je važno. I onda smo tako se ti i ja dopisivali, malo šalili i tako, ti si meni objašnjavao zašto to nešto specijalno nije važno, ja sam željela da bude to važno, jer sam mislila, ajde, što imaš više pratilaca, to si nešto, ne znam šta, vredniji. I tako, i onda sam s vremenom shvatila da nije poenta u pratiocima, nego stvarno u toj autentičnosti. Eto, tako bi sada to nazvala, autentičnost, broj 1. I broj 2, iskrenost, ta prava iskrenost prema publici, tako da nazovem te ljude, pratiocima, ljudima, kako god. Jer koliko god vi pokušavali naučiti te neke programe i te kurseve i ne znam šta, opet se ta vaša iskrenost i ličnost manifestuje kroz taj digitalni svijet. I to sam tek kasnije shvatala, I eto, tako sam počela da pišem tekstove
koji su autentični, iskreni. Na početku mislim čak da sam mislila da to nešto treba da prepisujem iz knjiga i da radim neke citate i tako, i onda sam shvatila da to nije to. Jel? Mislim da nisu u stvari važni broj ljudi, neko broj pravih ljudi. Da, vidim ga. Ja sam mislila da je neka krava, koliki je. Nije, to bi je komšijski pas, dobar je. Dobro. Tako da shvatam, je stvarno, na početku smo svi borili se za taj neki broj ljudi i stvarno da, eto, sve više shvatamo da je stvarno važan broj pravih ljudi, da 1000 pravih pratilaca stvarno koji te podržavaju, koji kupuju nešto od tebe, neke proizvode, mogu jednostavno da budu stvarno dovoljni za jedan lep život i da pomogneš njima da ostvare svoje stvari i da oni naravno pomognu tebi da imaš finansijsku nezavisnost, ipak da možeš da se baviš i da ne radiš mjesec i po dana ili 2 mjeseca, pa što nam je stvarno važno, ali ipak se mi koliko god da dajemo, umorimo i treba nam i nama da se dopunimo. A odakle ideja da napišeš svoj prvi e-book? Ideja se rodila baš tada kada sam napustila, dakle, taj državni posao, jel? I imala sam slobodnog vremena. Imala sam vremena, pri tome uporedo sam ja i tada radila svoje privatne sesije na jednoj klinici, ali eto, nije mi to oduzimalo mnogo vremena koliko mi je oduzimalo ovo od 7 do 3. Znači, praktično cijeli dan sam bila tamo zarobljena. Od 7 do 3 pa plus od 3 sam onda nastavljala dodati. Da, samo da budemo jasni, kao jel mi to sve gledamo kao od 7 do 3, a u stvari je od 7 do 7, znači to je 2 sati dnevno. I onda kada vidiš zapravo koliko je to vremena, kada izađeš iz tog procesa i kada vidiš koliki je taj dan zapravo, onda se šokiraš kako si izdržao to cijelo to vrijeme, odnosno koliko si bio nesvjestan sebe i svog vremena i svog života i šta si ti tu radio, jel? I onda meni ovo dođe od 3 bez veze, kao šta sad da radim. Ideja se rodila, pa dobro, tada u to vrijeme anksioznost je bila u tačku udarila, stvarno, mnogi ljudi su se javljali izuzetno anksiozni, korona je učinila svoje i uplašeni i tako dalje. I onda ja kažem, hajde da ja napišem nešto, jel? Nazvaću to e-book, pošto je Johnny to tako nazvao, pa ću i ja da nazovem e-book. To je elektronski nešto, jel? Kao neki priručnik ću napisati, nešto što ja radim u svojoj svakodnevnoj praksi sa svojim klijentima, a što im pomaže, znači u savladavanju anksioznosti, da to ne bude neka suvoparna teorija, da to ne bude još neka jedna knjiga iz psihologije, da to ne bude glupost, nego da to bude nešto praktično što će svakom čovjeku koji osjetio anksioznost pomoći u rješavanju njegovih problema, a da to bude taj moj neki pasivni prihod, jel? Nešto što ću moći da prodajem, uradim jednom, napišem i da to mnogo ljudi može kupiti. I bukvalno, evo sad kad razmišljam o tom periodu, ja sam tada imala toliku motivaciju, toliku inspiraciju i toliko sam to sa strašću uradila da moj muž kaže, Bože, ja kad god dođem u stan ti na laptopu, šta to radiš, ženo? I ja sam taj e-book napisala za vrlo, vrlo kratko vrijeme. Čak mislim negdje 3-4 nedelje da sam ja to sve sklopila pismeno. I onda su mi tu neki ljudi pomogli koji se bave softverima, računarima i tim digitalnim svijetom, programima, da mi to uobliče u tu digitalnu formu, pošto ja nisam znala to da radim. I tako je nastao moj e-book, koji je sada, ja ne znam, prodato koliko primjeraka. Ne znam više koliko tamo na onoj listi ima, 1000 primjeraka je otišlo. Sa povratnom informacijom da im je korisno, da je koristilo, bla, bla, bla. I naravno ja imam ideju, evo sad, ne znam, da ga malo dopunim, da nešto tu uradim, ali moje vrijeme, tako kako jeste trenutno, ne dozvoljava mi to. I još uvijek smo tu na tom nekom basic nivou anksioznosti, pa dobro, o tom potom. Uradit ćemo vjerovatno neki level up u neko dogledno vrijeme. Mislim, u principu, ti imaš
tvoje vreme i sad si rekla 12 sati, to je to. Mislim, ranije si radila, sad više stvarno, mislim, shvatimo u nekom trenutku da nam život prolazi i da stvarno cenimo i naše vreme sa porodicom i vreme za nas. Znači, pa makar bili i sami, što nije loše. Tako da na ovaj način stvarno možeš da pomogneš nekome ko možda nema novca trenutno za individualne terapije, ko ne može jednostavno možda se čak i plaši da dođe lično jedan na jedan. Mislim, je stvarno neki, da kažem, da neko ulazni nivo, da ne kažem entry level, da neko koristi po engleski, znači da neko stvarno ko možda uz taj e-book tvoj prepozna anksioznost, pomogne u nekim sitnim koracima sebi i odluči se, možda čak ne i kod tebe, možda nađe psihoterapeuta u svom gradu, ne znam, ili neko ko mu je jeftini, kako njemu odgovara. Znači jednostavno na taj način stvarno dođeš do većeg mnogo uspeha tvog, znači da ispuniš taj tvoj cilj koji je svakako da pomogneš ljudima. Znači, a sa druge strane, opet to tebi donosi nešto drugo. Šta je to tebi donelo? Šta je to što si ti dobila, odnosno u odnosu na svoje vreme, kako si taj pasivni prihod uložila? Znači, da li si, šta si sa njim uradila? Jednostavno, evo sad, kad me to tako pitaš, kad me to tako pitaš, naravno radi se o pasivnom prihodu, odnosno novcu, jeli? Ali kad me sad to tako pitaš, ja nekako mislim da sam više dobila na svom samopouzdanju, na nekom vjetru u leđa, na, kako bih rekla, odlučnosti da idem dalje, da znači ja tu nešto mogu još učiniti, uraditi, da ipak ja mogu puno više od ovog rada 1 na 1. Da ako sam napisala taj jedan e-book i pomogao je puno ljudi da smiri svoju akutnu anksioznost, onda ja sigurno mogu da radim i neka predavanja i da tu bude veća publika i da tu bude puno više ljudi kojima ja mogu nešto prezentovati. Tako da mislim da mi je donio i to, naravno. Ali taj novac koji sam zaradila od njega, pa gdje je otišao? Otišao je u određena ulaganja tipa određenih saradnika koje sam opet konsultovala, uplatila sam neke dodatne edukacije, trošio se novac naravno i na hedonizam. I evo 3 mjeseca ne radim i eto, mislim da je to sasvim dovoljno da nekako opravda bilo koji početak i ulazak u neku priču, prvo iz koje ćete vi biti ispunjeni, da to ne radite samo zbog novca, naravno, i da to ne predstavlja glavni motiv. Sad ti kažem, tad u tom životnom trenutku ja sam imala inspiraciju i motivaciju jer sam napustila posao, sad ću da ga raspalim, jer mi je više bilo sve dosadilo u tom državnom sektoru i ta žabokrečina i to, i baš mi je trebalo nešto, neka kreativa, i on je tako i nastao. Sjajno. Mislim, kad kažem korist, ne mislim sad na samo novčanu, nego baš ovo što si rekla i definitivno to jeste jedna stvar da, mislim, novac ne smije da bude osnovni pokretač, znači on je dođe kao rezultat toga, znači kad rešimo nekom problem, pomognemo mu, mislim, budemo deo procesa nečijeg ostvarenja. Meni je bar to lepa stvar, da, ne znam, upoznali smo se uživo u Beogradu kad ste pravile konferenciju i pozvali ste me da otvorim, stvarno sam sa Merakom otvorio tu konferenciju, zato što mi je stvarno meni, mislim da smo samo bili klijenti neki, da si samo kupila neki e-book, neku elektronsku knjigu od mene i to je bilo to, tu bi se završilo. Mislim, dala bi mi 45 evra, 50 evra, 60 evra. I to je to. Znači, nije poente ni u tome, nego stvarno da gradimo te odnose, ne sa svim, naravno, sa nekim ćemo kliknuti, sa nekim nećemo, to je životno. I, ali da to može da bude jedna početna kapisla i da stvarno na lak jedan način nešto testiramo, dobijamo lep feedback, ti si sama rekla da si dobila stvari podršku, da je stvari tebi najvažnija korist i to mi je važno da čujem šta je, svakom je nešto drugo, tako da mi je baš drago što su pogurali tvoju priču, podržali je i možda ti dali malo i podrške sa strane da u stvari vidiš koliko vrediš. Odnosno... Tako je, upravo taj moment i nekako ne može čovjek sam sebi da bude vjetar u leđa, možeš da budeš Buda, ne znam šta, ali ipak naravno ta podrška za tvoj rad mnogo znači, kao i kritika.
Kritika je isto važna, naravno, ako smo dostigli određeni nivo svijesti da je razumijemo. Mislim, mora razumije tu kritiku i naravno od koga dolazi, jel, da li od nekoga koga vrednuješ, cijeniš, poštuješ i tako. Sad treba tu nekog rada na sebi da bi ti mogao to da procijeniš, ali sve te to gura naprijed, a ako si dovoljno pametan da to sve vidiš, razumiješ i tako dalje. Tako da hvala što si me podsjetio za konferenciju u Beogradu. I eto, nekako je bilo stvarno lijepo gledati, jel? Da si ti otvorio to predavanje, moje prvo predavanje koje sam radila sa Tatjanom i projekat Razuman roditelj. Meni je bilo značajno, izuzetno, imala sam ogromnu tremu. To je bilo prvo moje stajanje ispred neke publike, ako isključim fakultet i neke radove tamo što smo radili. Ali sada si kao ozbiljan lik, sad više nisi student, sad imaš odgovornost. Pazi, svi gledaju tebe nešto pametno da kažeš i tako. Tako da i ti si imao tremu, ja sam imala... Da, naravno, pa mislim, šta da radim. Ali to je sve... Da, preživjeli smo i uspješno i druga konferencija je bila još uspješnija i treća u Beču i tako dalje. Tako da, evo, sad sam se okuražila, jel, da nastavim sama da radim neka svoja predavanja koja ću da vodim u pravcu u kome smatram da je okej. Tako da, eto, vrlo je to sve značajno, jel, bilo, a krenulo je od e-booka. Da li planiraš još neki e-book ili neku novu? Planiram, imam u planu jednu ozbiljniju stvar, da ne kažem tako, u stvari zamislila sam jedan da uradim svoj mentorski program, tako ću ga nazvati, na određenu temu, gdje će ljudi moći dobiti kroz određene module, lekcije, jel, neke stvari, vrlo korisne i gdje će oni moći zapravo kroz taj digitalni svijet da imaju, eto, da ne kažem, individualnu terapiju kući, jel? I jednom kupljenu i bit će stalno njegovo. Znači, pa kad zaboraviš, druže moj, tehniku, ti otvoriš pa se vratiš, pa uhvatila te panika, aha, to je u drugom modulu, šta ja znam. I tako da, evo, sad sam u procesu stvaranja tog programa i vidjet ćemo u skladu sa mojim vremenom i životom, jel, kako ćemo to i kada ću ga završiti, ali eto, imam ideju da to završim i evo, radim još jednu interesantnu stvar. Uvijek sam imala želju da uradim nešto što će biti štampani neki format gdje mogu da piskaram nešto, da nešto napišem, jel, da ne bude sve to digitalno. Tako da smo sad u proceduri izdavanja štampane verzije nečeg simpatičnog, pa ćete da vidite čemu se radi. I eto, spremam, zapravo moje predavanje u Ljubljani je rasprodato za 5 dana. Vidio sam. Super, sjajno. Stvarno iznenađena. Obzirom da je nekako Slovenija i Ljubljana od naše bivše države nekako najviše zatvorena, jel? I eto, oni stvarno je ogromno interesovanje bilo za moj dolazak tamo i eto, sada to spremam i posle ćemo da vidimo gdje ćemo. Eto. Super. Još jedno pitanje. Nije teško. Kako bi zamislila sad kad pogledaš kroz ovo? Šta bi rekla mlađoj Danijeli? Jedan savjet, eto, kad već ne znamo od koga da uzmemo savjet. Kad izaberemo savjetnika, izabrali smo i savjet, bar tako kaže. Da. Kad bi sad pogledala gdje si bila, gdje si sad, šta bi bio savjet? Ja u odnosu na neto, da se držimo kao bojagi teme, u odnosu na to digitalno i na e-bookove i na stvarno taj neki deo. Imam osjećaj da nekako ljudi, kvalitetni ljudi, ovako pametni ljudi, inteligentni ljudi, divni ljudi, neke koje sam ja upoznao, su jedni od najstidljivijih ljudi koje sam upoznao. Stvarno, i to je bukvalno, čak mogu da vratim poruke. I tvoje, da ti mene u jednoj poruci pitaš, a šta misliš, da li bi to meni pomoglo? Da li bi ja uopšte to mogla? Kao da si čekala da ja odlučim za tebe, da kreneš u nešto i sad s ove moje, na primjer, linije vremenske, kad ja pogledam koliko ti samopouzdanja imaš, koliko su dobre emisije, koliko su dobre kvalitetne stvari koje radiš, konferencije i sve, ja pomislim, čekaj, da li je realno da nekada ova žena nije imala snage, sigurnost uopšte da krene, ne da
znaš, nego da krene. Znaš, i onda mi je, eto, to mi je, na primjer, lepo da vidim sa te linije i baš mi je drago što sam deo tog procesa bio. Šta bih ja rekla, ono najjednostavnije, sad da ne udaram neke filozofije, šta je rekao Aristotel, šta je rekao Platon. To možete naći na internetu, ali ja bih rekla toj mlađoj verziji sebe da se ne plaši toliko. Čega? Pa da se ne plaši tog mišljenja drugih ljudi i osude, jel? U suštini nekako moj stav je što je čovjek obrazovaniji i što je na većem stepenu inteligencije i što je više uložio u sebe, da je on manje siguran. Jer uvijek ima toliko toga da se nauči i ti stalno imaš taj strah da ne znaš dovoljno. Evo imam ga i sad. Imam ga i sad. Svaki put kad razmišljam o tom nekom svom predavanju, ja razmišljam, pa pa ne znam ja baš toliko, uvijek ima nešto još i dodatno i eto, tako da svi pametni ljudi, obrazovani doktori nauka i tako dalje, vjerujem da imaju isti taj problem, zato što nose sa sobom jednu vrstu odgovornosti, a imaš i taj super ego, imaš tu moralnost, imaš sferu moralnosti, imaš sferu vrednosnog sistema, gdje ne možeš da pristaneš da prevariš nekoga za nešto. I tako, tu si na toj klackalici, klackaš se tu stalno i onda kad se okuražiš i kad se pustiš, onda to ide, jel, dobijaš stalno te potvrde, ali nikada ne prestane taj unutrašnji glasić koji te stalno muči, da ima nešto još i dodatno i eto, ja sam sad i od septembra uplatila jednu ozbiljnu edukaciju svjetsku, ne bi li još nešto naučila, a sad kad bi pitao mog muža je li ona pozavršavala sve, on bi rekao jebi ga s oproštenjem, pozavršavala je sve. Ja ne znam šta je mogla još, pa ne znam, eto, od bazičnog fakulteta psihologije koji je izuzetno težak, pa preko psihoterapije koja je isto tako teška i 10 godina kontinuirane edukacije na godišnjem nivou po nekoliko puta i knjiga, jeli, i tako dalje, ali opet taj osjećaj i dalje stoji tu da imam ogromnu odgovornost radeći ovaj posao mentalnog zdravlja, da ne povrijedim nečiju dušu ili da ne krenem u drugom pravcu i tako. Eto, ako bih rekla nešto toj mlađoj Danijeli, rekla bi da manje da se plaši, da bude više usmjerena na te svoje sposobnosti koje ima, pa šta da, pogriješiti mora, to je skroz logično. Da krene nespremna, jer nikada neće biti dovoljno spremna. Tako, to je to. Super. Hvala ti puno što si podijelila celu priču i probali smo da budemo kratki, zato što jednostavno nećemo da pravimo sad 5-časovne emisije i da čisto pokažemo i drugim ljudima koji su u nekom sličnom položaju da stvarno može i da je digitalni proizvodi stvarno dobri, da kreneš, da ti donesu neki prihod koji će ti koristiti za dalju edukaciju, za nešto što želiš da ulažeš, a sa druge strane da ti daju stvarno feedback od ljudi koji će ti iskreno reći, ali u principu da li ti mene ikad videla, ja sam ti poslao e-book i onda ti pročitaš i to je stvarno nekako možda i najbolji feedback, ono što ti nije jasno ti pitaš, ja vidim da to treba da dopunim ili ti odgovorim ovako ili gradimo dalje odnos i to pređe u konsultacije, pređe u neki drugi program ili kao i sad ovo sve što su ljudi pitali u odnosu na kreiranje e-booka, ti si to sve radila sama, pa si onda imala problem kako da dizajniraš, pa tako. Mislim, ja sam sve te probleme sad polako uvrstio u jedan novi program koji odlično. Jer je to neophodno. To je sjajna ideja. To je super ubrzava ideja. proces. Jednostavno ubrzava proces i to je nešto što te vodi, daje ti neke smernice, a temu naravno svako bira svoju. Ti si izabrala svoju, uspjela si i baš mi je drago što je bila to neka inicijalna kapisla da dođemo do toga da danas vodimo ovaj razgovor i da tvoj primjer predstavimo kao jedan primjer uspješne transformacije, znači i životne i biznis. Tako da meni je baš drago da smo sad na ovom mjestu gdje smo sada. Hvala ti Nikola i eto, tu sam naravno za sve tvoje naredne programe, uspjehe, neuspjehe, kako god, da te podrži maksimalno, tako da evo, hvala na ovom kratkom inspirativnom razgovoru. Hvala puno
a mi se vidimo u nekoj drugoj epizodi gdje ćemo opet pričati o pasivnom prihodu. Ovdje u ovom, a ti i ja se vidimo u nekim drugim epizodama životnim. Hvala ti. Čus. Ćao. Ćao.